Rivadizela Mafhungo SABC uva pano Johannesburg, Auckland Park 3 Mafhungo maurane ngachino chipinga kea. Na musiofarwa mishimo ya erera chanda cha presidenti wa kale wa David Mabuza peturaru oyonga upambana. I got somebody insisting that there's somebody who's going around saying he works with me. Vadi bovulera minister wa mapolisa bosenzo mkono murandu kazwebari abongwamba butanzi habukuma. Every government on this planet has got a responsibility to provide for its people. Mfu zibangwa chichiri cha HIV zosela pasi ngeno kama shango ya Sub-Saharan Africa wabana wosela pasi au kawi wa uswanga percente za futanurati. Kote ya Europa ezwa kufanira za watu yohatura etkoima na mgidi miwapano kasta siminya kandwa yawe ya ulizi wa ugidi manga zengano la World Athletics. Dine rungamani mufandirani libatisera Mafhungo nga budaro kaba benarine. Presidenti wa shango Basira Maposa abadoamba na rushaka nga sonda ino marugana na Mafhungo ani akwa matserezo ya lino shango ezi kotobera upyasha mukumbu wa neme nga mkomishinari wa mapolisa vundu la KwaZulu-Natal bontantla mkhwanazi beba visara kagara mabarabari atatisao mabarabari aya akutumanya minister wa muhasho wa mapolisa bo senzo mkunu kati na bango barwane ba mihasho wa mapolisa kazito za buchinyi kachitanamende ofisi ya presidente wa shango ikwambore presidente boba bakozeura pungo ili na hone ngamurahu haudabidzana na watu bofanirao badoamba na rushaka zenezonga sonda mibigo iyote ikwete ya musi presidente ba chiko generera mutangano wa baranga panda ba BRICS nge Brazil. Aba lihorola DA bovulera minister wa mapolisa bo senzo mkunu mirandu ya uzipela Parliamentary lihorola DA likotitika nga murai wa Parliamentary unawamba uri zokakea uzipela Parliamentary ezwi nga murau hamusi wa mkunu bo visa chitaramende mroba bachikutenda kana uri badiba mutu onopfi abo Brown Mukhotsi pezi na ngwahanga ngudzi watafamu we musi bachikwamba panda ya komite ya mapolisa Parliamentary bo mkunu bo davidzana kana bodarazira kule zwauri badiba abo Mukhotsi balihorola DA na EFF bodabapu basukisa mbelero yabo marugana na bo mkunu panda komiti ya zwami kwana butifari Parliamentary. Aba minister bomkhunu bayadiba muthano phibo Brown Mukhotsi kana hai ngangwenzo tafa muhwevo abasabatibi na ruti. I got somebody insisting that there's somebody who's going around saying he works with me wherever I am, he is there, and I said show me the face, and it got to a point where he showed me the face and I told him I don't know this person. Fedzi mulawa bomkhunu bo visa statement vachari bo Mukhotsi ndi mushimisani nabo kha zwa politiki. Bo Mukhotsi ndi vone vana aphi ba vutomani vukati ya bomkhunu na ramabindu ane avashitokisini wene watinaraza mashini aranda za milioni ubva mwashini wa chipolisa. Mkomishinari wa mapolisa vundu la KwaZulu-Natal vonhlahla mkhwanazi na vobvisela khagala uri bo Mukhotsi vana mang'ola zwiphiri zwa mapolisa valihorola DA zwa zwino vakhotoda bomkhunu vachiwasa milandu wo zwifela Parliamentary. Minister Mkhunu came to Parliament in March earlier this year to indicate and was asked by the committee whether he knew Mr. Brown Mukhotsi. He deliberately said that he did not know Mr. Brown Mukhotsi, who was a businessman linked to a criminal syndicate and corruption and capturing of the South African Police Service. And later on, in July, on the 9th of July, came back and said he is his comrade and he is his associate that he knows. So that means he deliberately lied to members of Parliament, which breaks Section 27, and ultimately breaks the Powers and Privileges Act. Valiorla EFF na vone vakojera vukano bo mkhunu marugano zwifela Parliamentary une vakovika bo mkhunu ka komiti ya vudifari na mikhwa ya vaulwane va muvuso. He has lied as an executive member. So what we want to achieve is to ensure that he accounts as the Minister of Police
cannot have a Minister of Police that lies in public. So he has to come out and account. And we have also requested that an ad hoc committee be established in order to get to the bottom of these allegations. Valiorla MK na vofrera vumkhunu milandu ya ushanda Mafhungo chitichi cha mapholisa cha Brooklyn Pretoria. Nawo chibalo cha bathu bana bakabiwa nga chichiri cha HIV chotsera pasi nga percent za 5 rati mashango na lino dzingu na shango la Afrika Chipembe loshera mulenje nga percent za 5 ina kautsera pasi hamfu zine za kwamana na HIV lwa mingwa ya 15 yefrao pezi na wazora rombera panda yi ikomboni ya umera murau ngamurau hapungudziwa upiriswa andambedzo za mashireni ambeka na mushumo za urwana HIV uvaka barambedzi barena chibalo. Mbekanyamushumo ya lifasi ya vhulwadze ha HIV ikutangana na vhuleme vhuhulu siani la zwa masheleni zwine zwa khou kandeledza na pfanelo dza vhathu. Izwi ndi nga murahu musi shango la America ḽo ḓivhadza uri ḽi ḓo fhelisa ndambedzo ya masheleni ya u thusa u lwa na vhulwadze ha HIV khathihi na u ṱhoṱhela ha dziṅwe ndambedzo dzine iḽo shango ḽa ṋetshedza lwa miṅwaha ya tshivhalo. Mbekanyamushumo ya President wa shango la America ya u lwa na HIV ine ya pfi PEPFAR yo vha yo kumedza masheleni a dolara dza bilioni 4.3 a u tikedza mashango a 5 kha u lwa na HIV kana AIDS na ṅwaha. Fhedzi tshumelo iyo yo ḓo imiswa nga tshihadu nga murahu musi muvhuso wa America wo ṱola nga huswa thuso yawo kha mashango a nnḓa. We are fortunate in the sense that from a funding perspective, the government actually funds the HIV treatment response to the tune of 77%. Mbalumbalo dzi tevhelaho dzi khou sumbedza tshivhalo tsha lino tsha vhathu vhane vha khou tshila na vhulwadze HIV musi hu tshi vhambedzwa na ḽifhasi ḽoṱhe. This is a serious disruption, but we also see that countries, governments and civil society are not lying down and waiting to die. That there is action, that there is transformation. We also see that the impact of this disruption, that the disruption itself is not just financial. We also see that there is a backlash against rights, laws, policies that create that enabling environment for people to come forward and get life-saving services. I want to regard this moment as a wake-up call, because whether we like it or not, it is the responsibility of every government to provide for its people. It's not the responsibility of other governments. I understand the issue of solidarity, but every government on this planet has got a responsibility to provide for its people. That's where it must start. Khuḓano dza mashango angaho sa shango la South Sudan nadzo ne dzikoshela mulenje kha khaedu dza uri hu swikelelwe tshumelo iyo. Vharabulasi vha fhano Afrika Tshipembe vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho hune vha ri mithelo ya phesenthe dza furaru yo ḓivhadzwaho nga shango la America kha zwibveledzwa zwoṱhe zwo no bva kha ḽino shango i ḓo vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha u vhambadzela havho shangoni iḽo. Phuresidennde wa America Vho Donald Trump vho phulusela phanḓa u thomiwa ha mithelo miswa u ya nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhangule. Fhedziha Vho Trump vha khou tou bva u shuela vharangaphanḓa vhaṱanu vha ḽino dzhango ḽa Afrika he vha amba nga u khwaṱhisa vhushaka ha zwa ikonomi, vhubindudzi ha sekhithara ya zwa phuraivethe khathihi na khonadzeo dza u shumisana siani ḽa zwa tsireledzo. President wa United States Vho Donald Trump vha khou ḓivhadza muthelo wa phesenthe dza furaru kha zwibveledzwa zwa lino zwine zwa vhambadzelwa kha ḽa US zwine zwa ḓo kwamesa vhalimi kha lino. Vho Trump vha dovha vha imisa ndambedzo ya masheleni kha lino. Vhalimi vha maswiri fhala Western Cape na vhone vha ḓo kwamesa sezwi ḽino shango ḽi kha vhuimo vhuvhili ḽifhasini kha u bveledza mutshelo wa maswiri nga murahu ha Spain. It doesn't make sense for us to welcome South African farmers in America and then the rest that stays behind that wants to secure food security, to punish them for not going to America. Naho ḽa US ḽi tshi dzhia maswiri a phesenthe dza rathi fhedzi u bva kha lino, hu tou vha na vhorabulasi vhane vha bveledzela ḽa US fhedzi. Farmers will go bankrupt. For sure there would be job losses within our sector.
So the impact is enormous. I don't even want to think about it. Vonel vane wa mulanguli wa company ine ya bveledza maswiri iri tsini na bulasi ya Morton varunga swikelelwa pfano ine nga se ku tsireledza vorabulasi. I think there would be a solution that we can create with the American government to ensure that we continue expanding the trading environment within South Africa and the USA. President Vho Cyril Ramaphosa vari nyambedzano zwa makwevho vhukati ha lino na la US dzi ḓo ḓi ya phanḓa hune vari muthelo wa phesenthe dza 3 wo bva kha u sa pfesesa vhushaka makwevho vhukati ha mashango aya mavhili. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya zwino vha ḓo pfha nga tshiṱofu tshine tsha shuma nga masana a ḓuvha. Ri vhapo vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ri bvela phanḓa nga heyi nḓila. Ho farwa mishumo fhethu raru vunḓuni ḽa Mpumalanga u hwelelwa tshanḓa tsha Presidente wa kale Vho David Mabuza. Afho vunḓuni ḽa Mpumalanga ndi he Vho Mabuza vha shuma sa mulanga vunḓu bva nga ṅwaha wa 2009 u swika ṅwaha wa 2018. Tshanḓa tsha Presidente Vho Paul Mashatile vho ṋetshedza maipfi a ndiliso kha mushumo wa tshiumbudzo wa muthusa Presidente wa kale Vho David Mabuza vho imelela muvhuso fhaḽa luvhanḓeni lwa mitambo kha dzingu ḽa Entlazeni vunḓuni ḽa Mpumalanga. Vho Mashatile vha ri Vho Mabuza vho shumela ḽioro ḽa ANC na lushaka nga u angaredza vho ḓifunga. Comrade Mabuza emphasized the importance of education as a tool for liberation and transformation. Throughout his leadership, there has been overwhelming appreciation of his undying commitment to the struggles of the people of Mpumalanga and the people of South Africa as a whole. Mudzulajulo wa ḽihoro ḽa ANC Vho Gwede Mantashe navho vho vha na maipfi a u elelwa tshanḓa tsha kale tsha Presidente Vho David Mabuza be fhaḽa dzinguni ḽa Tshivenda vunḓuni ḽa Mpumalanga. He was a dedicated and a committed member of the African National Congress up to the end. That I'm confirming here today. He believed wholly on organizational renewal, and he appreciated more than many of us that renewal was a function of being anchored in organizational culture and traditions of the ANC. Minister ofisini ya Presidente kha zwa u dzudzanya u lavhelesa na u sengulusa Vho Marupini Ramokgopa vho ṋetshedza mulaedza wa u elelwa Vho Mabuza vho imelela khoro tshitumbe ya ANC. Comrade Mabuza served the organization with discipline and steadiness through some of its most difficult periods. He was part of a generation shaped in struggle. Vho Mabuza vha ḓo vhulungwa kha mushumo wa mbulungo ya private nga mugivhela fhaḽa Barberton hune Presidente Vho Ramaphosa vha khou lavhelela u ḓovha muambi muhulwane wa ḓuvha. Vho Mabuza vha ḓo ṋewa mbulungo ya khethekanyo ya vhuvhili ya muvhuso. Munna wa miṅwaha ya 49 wa Limpopo o vhumba tshiṱofu tshine tsha shuma nga fulufulu ḽa solar. Vho Thikathale Mathiva vhane vha bva Tshivenda Thohoyandou vho vhumba tshiṱofu itshi tshine tsha shuma nga zwiko zwo tou bikululwaho. Tshiṱofu itshi tshi a kona u vhilisa, u kadzinga khathihi na u bika nga solar ngeno tshi sa khou shumisa muḓagasi kana xasi. Nga tshifhinga tshine mutengo wa muḓagasi na wa xasi wa vho khou vhaisa vhadzulapo vha ḽino shango, Vho Mathiva vha wana nḓila ya u sika maanḓa muḓagasi u bva kha mupo musi vha tshi khou shumisa masana a ḓuvha. Tshiṱofu itsho tsho shuma tshi sa ṱoḓi khuni, xasi kana wone muḓagasi. Muhumbulo zwo thoma zwezwi tshi khou vha na dzi load shedding na wana uri ri vha ri khou balelwa u bika. Zwa mpha muhumbulo ndi kale nyana ndi nawo muhumbulo to uri zwo ḓi dzhia tshifhinga uri ndi u ite u swika ndi tshi ḓo pfesesa uri mini kha ndi u ite zwino. Vho Mathiva vha ri vha na fulufhelo ḽa uri tshiṱofu tshavho tsha solar tshi ḓo kunga na vha zwiṅwe zwiimiso u bva thungo dzo fhambanaho. Muhumbulo wanga u thoma ni fhayani Afrika Tshipembe uri
kha tshi wanale miḓini hoṱhe vhathu vha khou tambula dzi load shedding dzi tshi ḓa. Vhadzulapo vha Khubvi vha ri vho takalela muhumbulo wa Vho Mathiba wo fhaṱa tshiṱofu itsho. Nṋe ri khou pfha ri khou takala ngori ri khou ri sumbedza vhutsila hawe vha khou zwi vhona nahone a thomi nga itsho tshiṱofu lini o thoma tshiṅwe tshifhinga a ita fene nga bakete helia bakete ha mangala fene yone I khou ḓi rothola. Tshithu tshine tsha dina nga maanḓa kha riṋe vha fhano Khubvi hu si Khubvi fhedzi ndi muḓagasi u khou ḓura vha nga wana area iṅwe I dark city vha tori khamusi ho to tshinyala transformer hu songo tshinyala transformer hu khou tou badelwa zwibadeli zwo badela muḓagasi zwino mara arali muḓagasi wanu u tshi ḓoḓa nga ḓuvha ri pfa ri tshi ḓirwa khana. Khonani ya Vho Mathiba vha ri musi hu na maitele a u khawa muḓagasi vhuponi havho tshiṱofu itsho tshi ḓo thusa zwihulwane na khou vhona uri vhadzulapo vha songo rema miri vha tshi itela u reḓa khuni. Hu na u lwiwa ha vhathu vhane khamusi vha khou wisa na miri mino vha tshi khou ṱoḓa dzi khuni nga ṅwambo uri khamusi vha vha sina zwo bika mara itshi tshiṱofu tsho ḓa u leludza zwithu zwinzhi muḓagasi u remiwa miri ngauri musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisa a huna muthu ane anga vhasa mulilo. Kha ḽifhasi ḽine zwo fhaṱiwa ha mitshini yo fhambanaho zwi tshi anzela u vha kule na vhupo ha mahayani tshiṱofu tsha sola tsha Vho Mathiba zwi tou humbudza vhathu uri thandululo a anzeli u wanala dzi laboratorini fhedzi. Tshiṱofu tsha Vho Mathiba tshi dovha hafhu tsha vhonwa sa tshine tsha ḓo shuma na miṅwahani I ḓaho nahone a tshi ḓuri tshi a farea. Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC Khubvi. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi ne rannda yavho nayo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rand 76 cents, bond ndi 24 rand 2 cents, nga euro ndi 20 rand 72 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 32 cents. Mikobe apologies nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,314 ngeno platinum ndi 1,351 ngano Brent kana tourism ngokunekiswaho ndi $69.9 nga faki. Amadekwana namusi abva wa ḓafula na mafhungo baneyo ri ṱangana tshifhingani tshi ḓaho vhuvhe vhusiku havhuḓi ndende. Matekwana karimbothi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana ana musi matekwana ano kuvhonela aiwa busuto usikati unanga kadipherapera pala khunzini ya shango kutopa hapo rabona mimuya ine ya kuvutsula nga buhari musi ruchilavhelesa pala chitsikini cha shango karimbothi lavhelesa uri machero hone litocha limanga chibumbeyo the musi ruchilavhelesa nyimelo ya mutsho ya macheri kutopa hapo ya sumba rutsinga rotokolula ruchikoswenda rukotera ngeno shango masiyandeitwa hapo ndikhona dziya mashota sikati ananga kadipherapera pezia izi percent za furaru atena fura atiza mvura ninga kadina musi ruchenera nga ngomu shangoni ahuna mvura ine kuvikwa machero lichicha ndingazo riko tsivudza dzora kuti matekwana namusi kana machero lichicha kavalavele nyimelo ino dzoba yo harifa kukuma ndi mimuya ila inenga kadisia huna makabelo karimbo dilimona relavesa hapo zi temperatures za matekwana namusi karitomenga vondo lashu langeno gaute kunero kuvikero hani mucho budi bukuma matekwana namusi ngeno droboni ya Johannesburg asina kurutola bukuma na pala droboni ya Pretoria Vereeniging hone na pala Carletonville na hone ai war kubona phepho yodi ne amanda rizahangwe na pala Springs karimoditsa hayani vondoni la Limpopo na hone rakobona hone mucho wa phepho chikobikwa pala Thoyanda ukiyani zi temperature tsipasi bukumphala bila na pala Thabazimbili pala le hone na hone aiwa na pala Polokwane ukorabela uchinga kadirothola bukuma matekwana namusi ya machero chitaba zi temperatures do konya tsachika pala ka 22 atina Thoyanda ndi 27 kyani 27 musina hone ndi 29 karimodi ya vondo la Mpumalanga hone na hone rakobona mucho wa phepho chikobikwa standard tin matekwana namusi emelo na hone ukorothola bukuma droboni za pala Mbombela atina na pala Skukuza musiri cha KwaZulu Natal na hone rakobona mucho wa phepho chikobikwa pala Ladysmith na pala Richards Bay na pala Ulundi kobona hapo chikodorothola bukuma na pala droboni ya Kokstad musiri cha pala vondo na Eastern Cape na hone Maletswai matekwana namusi khabalabele phepho inato chikorothola bukuma pala Conce na pala Mthatha Islandani hone arichamba na hone ndi nyimelo ya bucho ya Buria
Mosi charasa pala Western Cape na honor kobona wam di mucho pepo wambare ro lo tela Western Cape matiko na mosi machoro chicha pala debura kapa na honor kobona nyimiri pepo wambare ra bukuma pala droboni apingtina tina na pala kuruma kimbali hone tito konya ti temperature zaswika pala ka 22 mosi chapala Free State hone na honor kobona hone nyimiri pepo matiko na mosi pala Bloemfontein Welcome na pala Bothaville Sasolburg tito konya ti temperature zaswika pala ka 19 karimbo dia vundu na Northwest hone na hone matiko na honor kobona wa mucho pepo ushkobikwa ndikumba pala Klex Job atina musirisa rabesa pala Bloemhof na hone kobana zi temperatures hone sifasi bukuma matekwana an musirisi konya richa pala down na hone kobana aiwa nyimera pepiko biko matekwana na musiko doba hapo ya biko na pala Tosca risa hangu na pala Freiburg mahike ngone aiwa zido konya zi temperature machiro chicha za shika pala ka 20 helino ndi komba kabe matekwana bote